uyibeke. Sorry lethi iphuzu lokulungisa. Yeah. Abantwana bakhe laba kade angakashadi umama abo. Okay. Bahlala ekhaba omkhulu bekufuna nedo kulungisa lokho. That's why bebangasiseduze noyise. And ngicela ukubuza ke mkhulu ke ukuthi ubudlelwane bakasethu omkhulu ola ekhaya nalabo abantwana baka malume abangakathathi umama. Is there any relationship ebekade ikhona mhlambe ukucommunicate or any other things nje? Ngeze ngikhona ukuyikhulumela ngibona si right nje nabantwana babo malume. Akekho umunye mhlambe ka close naye khona lapha ebantwaneni bakababa. Ngulo ose bathi lo mkhulu. Yeah, yena ukuphi? Kazi ukuphi? Umkhononweni. Okay, na kungcwatshwa ubaba ungcwatshele lapha, ne? Angcwatshwa ngulo lahlekileyo. Okay. Oh, konje ngitsho umama kulesikhathi kungcwatshwa umama kubabe khona bona na abantwana. Lo mncane uthize uyasaba ukuza kakezi, lo mkhulu bekakhona yena. Okay. Umncane utheni uyasaba ukuza. Because ubona ngathi nakeza la bathi kuzoba ngathola ndelela imali kamaya kababakhe naye abe next victim. So wena now la uzibona uphephile. Taxi safe at all la ekhaya. Asisaphephi sonke nje sikimina siyasaba. Umphakathi wonke. Siyasaba ngifuna ukukhuluma amanga sisaba usaba nokuhamba ebusuku ngoba awazi yazi into yenzekela isimanga usadimoni angazi ukuthi ichaze ngithini isimanga kube ngathi mhlolo especially mina kwenzeke ngumama mla ekhaya eJardini phezulu kwento yazi into engiyibonileko azange ngayibona since ngikhule ngaze ngabangaka ene into enyenza ukuthi ngifune autopsy kamama angazi ukuthi ukhitshwa amehlo lawo kuphela na angazi because bese la ngasese right singasana right ukuthi simcheke umuntu okuthoma umbonileko ngapha mhlambe kube ngibani okuthoma ubona mntwana nami batshone 4 years. What? Umntwana 4 years? Umntwana 4 years wabiza usesakhe alele ngapha umbize 3 times umbize kayi2 kwesi3 wasikima waya wambona then wahwelela bathi wathi nakathi yo mama wena next door wathi izinhle yini bathi ngathi wakhwaya umama next door mamthwala kulokho ke ungathi umtshelile ukuthi kwenzakalani ngoba mamthwala naye usuke wafona wabiza abanye beza ke bawumthola ngale. Okay. Ngicabanga ukuthi ngifuna ukuthola kodwa lokhunye isitumbu sama mama ngibona ukuthi siphumile la ekhaya zange basikhiphe sifihlwe ngale and then ngolosithathu wazunywa angazi ukuthi besifihlwe phi or akunamuntu ovulileko ngale mina kilabe bebakhona ngolosithathu nakazunywa ukuthi ulahlekile mara ngolosine sitholakele ene alele so ngizokhombisa la bekakhona. Ngicela sikubona. Akama nayo. Ngezinye zezehlakalo ezenza kakhulu kusathani esikimini kusathani shem. So nina ngicalile konke la ekhaya mina bengekho bengisemla labo baqalile okay ingapha uma okay asithome ngapha mama ngabe nomada la ba mama uthanda ukuhlala la yabona la esofeni le ora ichiftele le ahlale la nangu mama uthanda ukuhlala lana aqale endleleni or ahlale bekamrini lakhe so umama mndaweni ngapho wahlala phasi akakhona ukusikima atheke ngapha ahlezi phasi kwaba nzima ukuthi asikime and bengekhe bamlise ngoba ubabonile nokuthi bamkhipha amehlo ubabonile ukuthi bobani and into engimangaza ukwatlinwa kutliniwe la akuna peace negazi akuna next mara nabachuda bayabona ukuthi igazi belikhona labe bachuda noma ulisuliwe and utsotsi ungena njani ekhaya abulala umamami naceda la abe nesikhathi sokucleana amthathela amafoni awutsotsi na utsotsi uthatha into efuna uthatha amafoni bese uyabaleka and then umobo unikela ngibani utsotsi ukuthi aclean everything nje soloko sesemkhulu kakhulu khona ne sesamncane uthi bekalela akaboni next and then nani camera like uthanda ukuhlala la nasi TV uma uhlala la yabona la
Ngobuke lithi uma uhlala la uyaphothela ubona yonke into enzeka kodwa ongene egate. Ngelangelo ngoba okugcina kwakhe abaye bathi bamgcine angapha. Apha umntwana waceda wasumntwana etransportini ngo8. So yena uthi waba naye wadla naye akekho njena angitholi ngoba kaningi bengahlala la abahlali ngapha. Ake ngithile nikhombise la simthole khona. Ibhlungu shemba bangifuna ukukhuluma amanga. Aleni kodwa ke ngathi letaba from ngale udosiwe nakade bathi udosiwe wadoswa ngoba into abathutha ngayiphelela la. La bafika la bambeka phasi la baphumula ukuyale ayisakhombisi ibizwa isinganasho ukuthi usiwe same time mara ngoba izulu belina ngenza ukuthi usiwe ngale athi utholakele ngapha ngoba babhisi bengekho umgude vele Wamakhelwane nakho kuyenzeke mina ngicabanga emini ekuseni izulu belina next akunamuntu ofuna ukukhuluma next uma utholakele la negazi le legazi ngapha ukhanyiwe ngale uhlatshiwe ngapha wakhanywa ngomkhombisa inthombe zakhe ngapha utholakela bekweneti lalele labe vele umsamelo alele la emsamelweni la lele machila la wasesenegazi la kama leli igazi leli angazi ngaphambi kwenzakala negazi leli madalo bonke dining room nomunye madalo nawo bone gazi mara libonakala ngathi lisuliwe. Okay, isifuna inthombe zakho. Zingi ngoba ngithengisa ngithumela zona. Ngizobona khona ngapha. Ngapha. La sanyeli semsameleni ngapha. Ukhona khona ngapha. Uqale store. Ngoma redimi ke khanye. La ke khombisa ukuthi ukhanyiwe vele ukhanyiwe naso sinye yabona bese lamachakala zimbungu lezi lokho zimbungu lezi bekala lisaqalise phasi zimbungu lezi yabona linyazwe njani yabona into umchini lo ngiloya yabona umchini lo ngiloya inyawo nandri umchini lo ngaqalele. Okay igazi lalo sizithisi ngilezo so ilimi leli bekakhitshiwe kwenzakaleni ilimi leli liphumele ngaphansi silithole liso ukhanyiwe laphumela ngaphandle igazi ukuthi abenzima beso asimthola ikhala vele bese la so Chuthi kule wahlala ngapha uhlezi ubule ngolosibili ngisho utholakele ngolosini. This is not good. This is not good. Kola let's forward to the front. Ngubani ngikuza la izolo ngubani sibhongani ulo ngizofowatela wena ne Yeah. Since ngizofowatela njeni. Yeah, Hi. What I'm seeing now, it's very, very painful. Kahle siphila kuphi umhlaba kahle khe ngibuzeni bantu bakithi siphila nabantu abanjani. If you just look at this environment semakhaya angicabanga ukuthi the issue here ingaba indaba yemali, and then my worry is that ngicabanga ukuthi amaphoyisa they didn't do much because ngicabanga ukuthi they were supposed to continue whether baqhubeka babulala abantu bakhona la ekhaya or benzani, but section 205 it was the first thing to do because kunemali ekhitshiwe yesasa, but the person nyamanje akasaqhubeka ukuthi ayi ngikhuluma nawo nje bakhona bazindlebe maye asazi angeke sipointe umuntu uthi umuntu so mara besilinde ukuthi isiphoyisa sizakwenza. So ngicabanga ukuthi the reason why basibizile they believe that ukuthi they want to voice out because abakhona ukuthola ithuba lokuthi bakhiphe lokho khona bathi ukuthi thina mhlambe sithi sizokwenza ngcono, but they want their voice to be heard. If it comes to a push bayifuna ukuthi lento le igcine ifike ekde la khona bangakwazi ukuthi bathole ihelebho eligcweleko i-community iphume ngobuningi komisa ukuthi they are concerned. One person unamandla kangangani? Yes,
ya and begodwa into engithusako nje basabukhuluma bathukiwe ngicabanga ukuthi nasingasemane sibathi tsapha sijike siye ngapha ngakibo ngizobalanda mhlawumbe basaba kusho ukuthi wonke umuntu usaba impilo yakhe bathi into ezenza kangaka lapha asizazi akhe sihambe-ke mina ngizokugegagega so ngibe ngifike kibo ngibazi sikose abantu basaba ukukhuluma ngisho ngicabanga ukuthi ngizokujika so ngiye ngapha ngakibo mfundisi ngibuye-ke ngithole-ke sanibonani bomama sanibonani ninjani sikhona ngifuna ukunibuza nje kancane boma kancane mama bani mambuti uhlala kuphi nala ekhaya so mhlambe uthize uma uzwa isehlakalo lesi siphathe njani mama baba siphethe kabuhlungu namanje angikacaculuki ngiyagula ngigule khulu bona ihlukile sehlakalo ngoba nomama lo besibereka lapha